Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka MLA jong ka East Shillong Constituency ka Dr. M. Amperin Lingdo, hag shitrik rumpang arjar arpo, ringkat lang bu kurem jong ka, uba Fantin Joseph Lakadong, ubulong UMDC jong ka Malki la imkra, gila let jengok skolem ya kawe ka kena, kabadang kat saus nem kerta, kabadang don mentah padang ka jingsha sumar ha kawe hospital kabadang hanong ba Shillong, kabala mensau jur hadin bakla sya bret nakali, ha kamiet jong ka arp khandai trik kulalingkot arjar arpo. Ha kini ka jingja kini ka samla lut kala mensau jur ha ki benta jong ki kiti bat ki kichat. Babun ki rape cases ki long ba, there is a lot of delay. But kane ka jingpen slam ka impact ha ka speedy solving of cases. Te kum ka MLA jong ka constituency namar ba i victim i constituent jong ka constituency jong i bro arun. Ngila shimkya kane ka kam ban ngila yawan ningkong man pen ba upulit open state ya ki kamram la jong kalong ka bas ngusi ban yo sngo ba ikme ha ka sngi ba kacha ka khon bat ka klemwan sayen kakme ka lalai support police station ban register a missing person bat ban pentip yang police station ba ka khon jong i ka klemwan yin bat kam jugja kumta te ka bas usi pat kalong ba ki pulut ki ong wan la sai step. So immediately pada tang hapo ka si kenta ar kenta pada ki pulut ki phone biang itu ikmi balalai cepo police station ban report ya ka jingja kong ikon na yeng ki ong pat wan lalap ka wei ka met lalap iwe breo hapo kata one page yu ide ikon jofi. The irony of this whole situation kalong ba habadon kata ka complain. If they would have, taken immediate action, let's say, some amount of time would have been saved. And ini iklong 14 years old, tang di tang klong. In la ban save ite mala ya kendo ya ita victim, but ilong alert, ilong emotionally beaten, very emotionally beaten. Psychologically kal kata tinggal kali hapo ka ICU ka jaka ka bakibo lada ka counselor lani u counselor kilawan banya syong banya kren banya rap ini kena namar she's hysterical apparently ilong hysterical na kapor siya kapor te ka respond ka bangayo na ka desk jong ka ICU ward kalong bait bahoot kilawan tang ba insawan biang mentakasngi. See, these are the lapses that occur that worsen the situation. Kadai bandon ka fast respondent. Te ngakermen ba mentakasngi at least ki pulit bat ki counselor kin persyang manwat ka jing tip ka pabiang da ka bakren ka pada kana ya ini kena namar ba kumbang ayo sngo na ki bahaying iladap yo tilup ya gijing jasya ki bahaying pat kadon pat sakata ka aspek baong ba it was consensual kumno pinong ba iklung ibakat saus nem dan ba bijot banong bakalong consensual kapamlalong kata kidon ki an ki baladon ha in position ki ban they ban swing into action but ito ba baro shisni ladon barutaw way ubreo ubang nakata-kata kasnong kadong kipulit kita ba yung siyang usa labi bantalasi kayeng yung una dominin man siya katarong imtip kilala niya tikum ka chairperson yung government committee yung Megla Legislative Assembly ngan sa court kerki ya kajing yang masaling kong manwabi kajing siya pat banped ba kita kinongle ya kani kakam bean day ban pat day ban penhajir ini kena itip tik-tik
Ba idon baru tahu beriau hadu kumba san siteng berubah jajan me. Dalakem dum usaya lampat i isya kawai perkejaka. Uai lai pau tengkai i. So kidon kini ki details ki ba nga kum ka lay person rungala de bio. Rai di bensin action. But ladaki government officials kum hakani ka government institution ki ong ba o ikun jong pi ilamon dalade ban le ekani ka kam te ka longbet kin namar ba ki officials dalade ru ki tepte ba ide 14 years old. Kila establish ya kata. And to say that anything consensual adds more complexity to this entire scenario. We should disallow it. But ngin persangkat bala ngan khot ki e kajing lang ngan wat ngala dep verbally nga telephonically ngala kren yo osi but ngala kali yo osi la da ula shim ye ki necessary steps ban pet ban apprehend ye kita ki miscreants saumon ki brio ki ba indulge hakum kani ka crime ki balalong equipped namar kila drug e atharai na hospital kila verify ye kata ba she was drugged. Mar ilong unconscious kung bakalap ki pulit. Unconscious not out of her wounds, but unconscious because of an intoxication. So there's a difference when you get unconscious because you're wounded and one where there is an induced unconsciousness. So these are all very, very unfortunate revelations. Chongka ka case, but ngin sa shimi ka case, ngin sa ya perkhat, kumno banyak chakmat. But in the meanwhile, nga kermen baki pulut kilong alert. Idon ki IO, ki badai ki kentaidu, ki baladon lupa ka assignment ban shimti yu gani takam, nga shoot kermen. Babaro itu ki bala shimti yu gani takam, kinle e kakam, bat kin bot din, bat kin wat, bat kin twet. Kenang bakum kini ki jingja, habaja. Inong song snong jong ka jela ka jong niru kim dei bandon kata ka fia bandalet bakanaru ki pulit kinum snap ki doktor kinum eye assistance ki ka image ka bangi pa sa upat ba kalong very important apa P1 sa police station ban report missing person immediate action should have been taken why tomorrow at 10 am haba one hospital hadin balalap ta kamet ya ka kamet jong ida ki pulit question of having a conversation as to whether or not it was consensual is again ridiculous. So, kini kita ki images ki bangi pa supat ba. Te dadon ki victims kum kini ru. Kin artatin manuan. Namar kita ba habalat ban report ba yo sha investigate kala. So these are the few things that have occurred in this one particular case. We're going to get to the bottom of it and I will be taking necessary action to ensure that the occurrences of these lapses do not repeat again and again and again. Kini ki jingjar ki don kan ki juk mta kim spare su ikna ki badang de ki minus re na su thu ka jing sem ha yeng sem joki ka long thang ba yeng ba sem ki don ka jing su si ki don ka jing tieng kalau ki sem ko ni ka jing sem ka bas sem pap re na kaliang bagi batai ki bahiyeng kaliang ki doktor kaliang ki pulit tien ke treat ki kren kapan mong su ki kani wa bukan tu ki doctors ki badi pen kam tam ngan de i le pun sin ki ni ki long yeng ki ba kham duna jing yo jikot ki baduk ki kam cha nyo ben tang wa bukan tu ba pin treat equally ada ki pulit ki doktor ki di treat equally nada ki no ki victims ki bawan ki bangat kani ki ada ki yeng badan ba em berspa badan kabor na equal respect ikiru nambar kani ka pa baki dan kam ka jing yarap na pi ki doctors na pi ki pulit nangi no mat teknik ka por ba ki dan kam ka moral support ru ndai lada lawan chakani ru hospital dali position ru ki shakran kambaklan ndai shu ki ba ngat ndai ki deki nok tu nok thim nok penyap brio ndai kate ka jing buram tingkat lik ka bakusan chuan kong makin nang makin yakin kini ki family cepat ngat kini ki jingcha makin nyuko ya ki bat pakin don ta jing so tep lam nam ki ketika por baki don kam ki jingrap chungi ta subha akan tu ma pidi menang ka tingkat state pidi ben puram nang ki
bat pinang ban guide yaki akar ko badai Hakini kesengi nakaliang kita khot ka New Trap Youth Council Shillong City bat ka Tili Welfare Organization ru kila le jingo yakni ka khna bat yakendu ru ki bahayang asam jogni khna ki bawan up hospital. Dan katukan ningut kibrio kat kum kejing batai jeng ni khna kidan hadu sangut kiba rabor ini khna janmiet jong ka at ndai tarik kini kibrio mtam bakila rabor i kila berngam berset i ban ong ba umdei ban hala lem kum tangin pinyak i bat kat kum kejing tu jeng ni khna ha kejing di jungo jungi dai tu ba kini kibrio kila pendiro ya ini khna di kejing di penbuat kiba long ini kena benem tebriu su but kini kibriu mentang bakila pendi kini ke jingdi penbuat kabos ngosir kai kalong bakili kibriu kila le dismaro ya kamat kapat ko jingi ha ka ba katkum ke jing lap ke jing i jingi kala dan ka jing ad da ka blet ya bro shirnyang kamat jing ni kena ya ka ba ni kum ka sanghi bro ko we kum ke benriu hi mo i ha penram ya kini kam dusman kini kam breu klau jong kini kiri boman kiri runar bumdan su ekonomisiam itiblem ngina kaliang kaseng ngisu kiaro ba katkum bejing tu jeng di bahiyang ba wat nikil anda lawan rak ni apa ka Ganesha hospital ro wat kaliang ki bor bedepet je kini hospital kimsim na simkhia ban le mador dan ban toket mador hage bidai berkejing jai ni kena rai ka ba lingo bat semua pelap kalong penban bakini ki bor penyat yang ni apa hospital kila ong penban syakti bahayang ba kamsim ladan kadu-kadu kataka sexual intercourse mo nataka sexual act kabelajai ni kena ni hinna kaleng seng ni penramjor ya kani ka jingkran jo ki bor penyat yang ni marawat ya ka medical report ro kabalapan ki bahai ki bala ya ka bahayang kilapan ini kibor hospital kila kentaj ben ni kila ong penban ba ada village nusnuro pin kene kejui kata kajui ka kai ke jingkrang kejiki ba makam sim dan kanu kata ka sexual act apo ini kena village hospital ro pin lap pin chamhi kata kaju ni nak yang kesangi pin ramjor ya kene ke jingkrang jong kini kibor penyat ini nomor ba ni tu syai pi ba katkum ka section 375 jong ka Indian Penal Code clause F kapotai ini kena ide kat sausam sepo lada kanu ka sexual act mo kabala jai ni kena with or without consent ro katahi kedai garip ini kalian seng di dawa jor naki bor penyat di kenturu ya chairperson juga state commission for child protection right tong mina kharngor benjim kiamador ya kene ka case ban kentu kini ki bor penyat ni po hospital ro bagi dia bencim kia benyelek kai bat kajing im jung ni kena bat i kenturu ya ki bor pulet bagi dia betwet mardo ari ki gibril ki beran keti baro bagi dia mensyak penistam katkum kelinti jukaan bat dei ban ajemen yiki marba lara ngi dang nyai jam bat ngidang lara kini ki offender mo kidang yai yolat ban yo jemen na limbakaan kanang pensusu ki weipat ki brio ban kin le ki dikam le se kene ki jingjam tasi ke jatang hang ni ini kena ren rei ya ka ba ngimla buntep le se la shala singi kala bejah yang asam jungan ni jungpi kumtangi ki bor pulet bak de ban twet mardor ban sistem mardor ya kini brio borok degdi hak de jingjam ni sngo ba wat kadan kataga jing persang jeng kibor penyat nangina po Ganesha hospital nomor ba wat mentak sendiri gilawan kenang hani nak liang dengi ki arseng ban ya kendo ya i medical superintendent juga ni Ganesha sendiri bersusi kolong ba gila pa number phone yang mengundang aku hospital tinggal phone ke switch off plus sang taro kat kum gajing tu jing bahayang long ba keleng bahing dia likido i chat person jang ka state commission ban ong ba ban toket ban sim kia mador anor kini ke jingja dan kalian i 0% ro ong ya we ni ki bayen jong ini ki jung ni kena ban ya kendo itai doktor wan swet ndai ban ndai ke basmo pla kalong ba wat itai doktor wan swet ro ibade ban ya kendo kumula batha di 0% itaru indan ban bro ki doktor ki badan hang ni
Kibadai pet kini kisok borok kila bern on duty hak tu kesini rem tak kesini borok kimdan kini kedai ka jeng persang jeng kibuar hospital lang ni ban lesi ban penjak kelab lade ban tempoy ke evidence kibadai ke jengja ni kena ni nak keleng sengin budien alur kini ke jengja ban pit kenaru ba kini beri borok budan kri kedai ban syakem ban syak pin saja kat kumkelenti jengkaan ban nak keleng keseng hil ada kibuar pulit kimla ban Kamera ban threat madua di equilibrium ni nak yang kesang ni kidon kid khot jengin ingin sa dai ban threat equilibrium boro ibran kti ban pedo CCTV footage kepada hang teh po pit kena equilibrium boro ingat ban syak saja po buat jangkaan ingin budin ini kam kumala na du munin ba nakaliang ki doktor ni gele ban buri ya kai jingja pelajar ini kena tiku menakaliang ikong bina kesungor lawan kalang ban ngi menen hang ni ban tokit lang ya kan ni kejingja dari nakaliang jung i baka kejing buri hang ni po hospital kedon nakaliang jung ingin budin bat ikremen ru ban nakaliang jungkaan kan budin ya gini nong ne yo tahu ulah sakam kin tokit bahayu yo nakaliang jung udon mentalang bat kita kisangut ki bawan data kali buluru pikau ha kejing i nado menden bengi kwa ban kendu ya kiru kila kentat mardor ban kendu yangi bat dangi lami mengi nani mangi kong mina ka sungor rei gi bayeng bapli gi baduk besuk gi bamtip yo aubi lawan pandong ba kamdan kum kata kafus ya ikna handai kai ke jingi jungi kena nadu namet nadu rendang hadu selak kejat adun din ot kidin penmong penmesau dari ni geri uruna kita katahi nak liang jungi ke sang jungi ru bat kengkat gi member jong ke choice beladan lang bat ngi hang dia ini budir kat bat ngi pressure ya ginong penyiat jong ni ke hospital bikin ai ka report ka bahok ka basai bat umdi dak baburi